Ti moraš ići. Nema veze. Vjenčanje da ga moram biti. Što? Daću ti ja potvrdicu. Svi ćemo ići na kavu. Može, može. Koliko toga još treba biti? Još jedna vježba i onda još dvije. A nema veze, ajde. Biće opet. Sada Ok. imamo ovoga dasku, Nina, dasku. Vi ste tu, ali tako? Tako je, gdje ubojati, da. Dasku. Hvatamo ovako, jel? Onda imamo pauzu 15 minuta, inače nakon tog biti još... Ne, pa dvije treba odraditi. još odradite sad jednu. Da, a ti treba ići, ne? Jesi bila na dasci? Na čem nisi bila? Tamo, preko. Odmah prostorija do. Da vas vidim, ljudi. Nina, stavi Super. gore, krađe. Gore. Sad Bojan kriva ovako, noga. dolje. Ok, ajde. Bojan kriva noga. Kriva noga, sorry. Ajde. I to možete slobodno malo brže, ne mora biti tako sporo. Ajde. Sam se opusti, Ana. Ajde. Čitavo vrijeme držati ruku uz glavu, čitavo vrijeme držati ruku uz glavu. Bravo. Savršeno. Sad se odmaknite, nek neko drži glavu, Nina drži glavu, Nina drži glavu. Ana, nasmi se. Si živa? Šoku? Bravo ekipa, čestitam, zaplješćite si, da. Super.